Haprangsi nang litum na press media korti tuman tong sekot nang litum nang chop hapen dak nililong nang kahumri pot chorupik lo apa nang para setame nilihin ben subda tong sekot pen rat pan pachini la puhan lo chuke damtang 7th Arni Chief Minister Assam Chief Minister dak karbi kurusar char happy pen danglok kaprek arlingamung tumhan one time financial assistance suri cap la so ke pajir dolo kasi puthot hala swarni chief minister ke chakating pen amen kawe nang kele dunde tum sita tong sekot pen nang letum amen alu nang palinon nili election of tang nang pidet popu ke chakating si bini lithot sita menili nang letum media hoi pen channel hoi pen rarapan pachini kuru kulaga tum han pachini lahan lo non het jong ni tuma Dakar Benglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang niliphan ng pachini lo pinap Arni Chief Minister Difuna Humri ji jasamet pedali ng alangli ng kahumri bangke dak difu flyover ng kampu cancer hospital ng kampu council lake ng kampu lapen swimming pool ang parata same krong pli mate 4 lane towar dak tifu pen ha university an la so towar sita nang kampu phanalang liwangji asila so program lo masih kadogo we kurusar non la second phase juga damtang bang first phase lo non la second phase lo la second phase long sita me suri kithom amuluk do kurusar kadogo we arlengamung do la tuma phan pen ap check ronji lasila so check keron ke adimang ke tara langsu adap or phai ke baprang kurusar tum ansita me nang le lap nang lapen la so aku program long nang chetong do na kurusar kuru kolak pen cheng lok char happy tum ansita pindeng sumpok choklim nang ji lapen horbong bang chewan nang ne nono boy bang horbong bang pupilo lasi kaduwe phan nili nang lituma channel pen tong sekot kaduwe long le repet le pet pedat highway visitaman nitum local MSC tum pen nitum alang litum list nang chipi do hala so list bang alang litum han pidet pola so teng salang litum homostiti na constituency tin long sita melang tum chethan po lasi pena ba bang ke tong sekot pen pusita me government akam pot pene pasigaret tongaret pubang do koi lasi joy ki tum anawang ke nang dun lap si akimi pene apu so dat ba hem pene se kar kli ke do adam sar ke do lahai bang chini ne delo seta phu pok okran misen to an bang ke penawarni la check bang ke ceremonial distribution ji dak bang chief minister ke kadwe phan ron kang por de sita chuke dam tang son si check bang ke nilito maron barim office long sido po la pen puthot nang litum constituency tin long sita mela prabjin pen arni sini niang bong nilitum nang pali po la si nang litum hanang chuning ri lahan lo pindeng sumpot kurusar tum ponon char happy tumon doan sita me arling amung doan pa choklim pen siwang nai pusin nilinang litum channel pen pachining tu Olkar Benglo mas abate ang tat pen pantai ron jilo pasondo mon boy bang ke Karbi Anglong ben West Karbi Anglong on chot kapre ka district han parlo pon pe di mahasau punon Morigaon punon Nogaon punon Jorhat punon Golaghat punon Baha Bisanat punon Latum han ron pon pe Karbi Anglong ben West Karbi Anglong an la songbong pen di masa tum han ta pipon la pen aku hala kini khasi tum han seng khasi tum han pipon la ron bane ma tum han an ma pipon Sir, kacik jaga tengke acik luyon wang to nai ma ningkan wang si nai ma posi cu het ke wang hut cek keron hut hadak kene nihang rong ke the pas mai la long kacik jaka setame la bang ke nono bang ke alang lipu bang ke election judet posi kipu election judet government wang ke PCP posi kipu potla ke chief minister si alang cicini po ora so hormu ko an ahok na ho mala pen pi kipi pu bang ke setan nilitum karbiaron bare marmu chingru mai headquarter mate central so office pen committee pen nilitum rat pan pachini kang tung bang ke laso bang jong si chief minister election hai det pen BJP government do kok pen pulo talang li pivegi la bang nili chini athe aron barim tum 80% do 80% of voters fan alang li
pu side bikok bang claim klela nili tum ninge thedo la pen ako nilihin pen ar karbi aron barim ar mu chingru ma mai pen nil tung ka chisi ke bang ke la bang ke jong si chief minister du pipon pu pivek pu pulote la bang ke nili tum interview hang si la bang ke kuru sar punon char happy punon sekarkli kuru sar tum do an putha jat pusita ala dui jang tum han sita ni tum interview hang ji balong along nil tum la so interview biji form nang ki yok dun an pan ke la sorting pelute la bangke arong tin sitame sako kilo amen do et pola penang para sitame kalili kalang lang cekrong thap cekrong prutung lanon poisa na chudeng don poisa arnama men pen la son nang choyok don thap bangke la bangke henopik chokche binong la ke nili puji la bangke la sitame non uthot bangke la soke pachok thui bangani tum interview hang pensi aso form bang nil tum pg la pen dengje